السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ تھینو بصحت و سلامت۔ حضرت شمس فقیر علیہ رحمہ فرماون کہ اول شوبی سلام مرشد پاکس یس پی وند کران اشتیاقس اشکنوی معنی نیریا زائدن وعلیکم السلام اس باتن۔ اگر اس دھیان دمو ات شعرس کن ات حصص کن اگر اس نظر دمو شمس فقیر صاحب تعریف کرن مرشدن، یعنی کہ گۄڈنِچ سلام اگر شوبی سہ شوبی پنس مرشد کاملس، کیازِ اکس طالب سند اکس مرید سند یس زن باطن آسان، ات باطنس منز یل مل آسان سہ مل نبر ژھنان کڑت پنن فقیر پنن مرشد، کیاز کہ فنہ فی شیخ نش گناہ ؤسۍ پیم۔ شمس صبی فرماون کہ فنہ فی شیخ نش گناہ ؤسۍ پیم، ثنا پورم حمد منع سپدم سرفاش کرنس پیرٕے چھُ مالک کار۔ فنہ فی شیخ نش گناہ ؤسۍ پیم، ییٚلہِ مےٚ یہِ أمۍ پیٖرِ رہبرن ییٚلہِ مےٚ أمِس سۭتۍ ٹچ کوٚر، ییٚلہِ بہٕ أمِس سۭتۍ رلیووُس، ییٚلہِ بہٕ فنہ فی شیخ گوٚوُس، فنہ فی شیخ نش گناہ ؤسۍ پیم، یم تہِ مےٚ گناہ ٲسۍ سٲری یم آیہِ چھلنہٕ، یم پیٚیہِ۔ بہرحال حضرت احمد صبی بٹوٲرۍ علیہ رحمہ تہِ چھِ فرماوان، دپان بے پیر انسان یِروٕنہِ ناوے، بے پیر انسان تاون زد، بے پیر انسان تلنہٕ آو تاوے، پانہٕ چھُے آما ہاوی کس کیٛاہ، پانہٕ چھُے آما، یہِ چھُنہٕ یہِ یِمو أچھو کِنۍ آما کینٛہہ، یہِ چھُ بدل آما اتنس مراد۔ باپیر انسان چھُے شہنشاہ، باپیر گدا سپدی نہٕ زانٛہہ، باپیر جدا چھُنہٕ از خدا، باپیرس مرشد چھُ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گوٚو اتنس کۭژاہ تٲیید چھِ، اتنس کوتاہ ضروٗری الفاظ چھِ یِمو استعمال کٔرمٕتۍ، اتنس کم وٲڈ چھِ یِمو استعمال کٔرمٕتۍ مرشد سٕنٛدِ خٲطرٕ، پیر سٕنٛدِ خٲطرٕ، فقیر سٕنٛدِ خٲطرٕ، کوتاہ ضروٗری چھُ۔ چھِنہ ونان بے پیر انسان چھُ تاون زد، یہِ چھُ بے شک تاون زد ییٚمِس نہٕ پیٖرِ رہبر آسہِ۔ بہرحال مولانا روم علیہ رحمہ فرماون، دپان ہیچ کس در نزد، ہیچ کس در نزد خود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے چیزے نشد۔ یوتان اگر کانٛہہ ششتر آسہِ، ششتر یہ تیز کرنہٕ خٲطرٕ اتھ چھُرِ بناونہٕ خٲطرٕ چھُ پیوان لوہار سُنٛد ضروٗرت، کھارٕ سُنٛد ضروٗرت مٲنۍتو تُہۍ۔ یوتان یہ ششتر أمِس نش نِمو توٚتام بنہِ نہٕ اتھ تیز خنجر کینٛہہ۔ یِتھٕے کٔٹھۍ یوتان پنُن پان أسۍ کھارس حوالہٕ کرو، ششتر کھارس نہٕ کینٛہہ۔ یہ میٲنۍ کتھ ترِ تمنٕے فکرِ یمن تھوڑا لایہِ ہِش آسہِ، پنُن پان چھُ کھارس حوالہٕ کرُن، سُے بنایہِ پتہٕ یتھ تیز دھار، تیز خنجر۔ تی فرماون مولانا روم۔ بیٚیہِ فرماون أکِس جایہِ، دپان ہر کہ پیرے ذات حقرا یک ندید، نئی مرید او نئی مرید او نئی مرید۔ کیا ونان، دھیان تھٲیِو، دپان ییٚمۍ پنُن مرشد تہٕ خدا بیوٚن بیوٚن نظرِ وُچھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ مرید ٲسِتھ کینٛہہ۔ او نئی مرید او نئی مرید، سُہ ہیٚکہِ نہٕ مرید ٲسِتھ کینٛہہ یُس پننس مرشدس تہٕ خدایس دۄیو نظریو وٕچھِ۔ بہرحال بیٚیہِ فرماون مولانا روم علیہ رحمہ، دپان
گر جدا بینی ز حق عین خواجہ را. خواجہ چھ ونان فقیرس مرشدس گر جدا بینی ز حق عین خواجہ را گم کنی ہم من او ہم دی پاچا را. دپان یس مرشدس تو خدایس جدا سمجھ بیون سمجھتو تھی کہ ام سن کتاب تہ گئی اور ات مز یہ دیباچ یہ تہ مکلیو. بہرحال مرشد ضروری انسانس یہ امس رٕژ وتھ ہاوان کیازِ کہ مرشد سن عشقٕے چھُ فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ. گۄڈٕ ییٚلہِ فنا فی شیخ انسان گژھِ تیٚلہِ ہیٚکہِ پتہٕ ہُمن چیٖزن وٲتِتھ. بہرحال مرشدٕے چھُ أکِس مُریٖدس مقامِ منفردس تام واتناوان. مقامِ منفرد چھُ سُہ مقام ییٚتٮ۪تھ نوٗرِ محمدی نوٗرِ الہیس نِش جُدا گوٚو. مقامِ منفرد چھُ بدل مقام اور نوٗرِ الہی تہٕ نوٗرِ محمدی یہِ چھِ بدل کتھ. لیکن ییٚتنَتھ چھُ مقصوٗد مےٚ ونُن کہِ یہ چھُ مقامِ منفردس تام واتناوان أکِس طٲلبس أکِس مُریٖدس پنُن مُرشد. بہرحال ییٚتٮ۪تھ بنہِ نہٕ مےٚ زیادٕ ونُن کینٛہہ کیازکہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ تی ونُن یہِ أکِس انسانس ضروٗرت چھِ یہِ أکِس مُسلمان بٲیِس ضروٗرت چھِ. بہرحال دیو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ.